Is Mr. Harry agus is even lumpel? Is Mr. Pippa agus is bralam snob? Is Mr. Joshua agus seo am a chorn frangach? Is Mr. Lishna agus is bralam anvia? Aww. An bhfuil si bhréig. Mira na bonán le bhur dul. Cén baile ag gúnta Corcaigh tugach an tanam Queenstown in honor de Bhanrí and Victoria nuair a thug sí cuairt A. Scuil, B. Buckle, nó C. Cóibh. Harry. Cove. Cóibh, maithú. Cén sport atá buintach le sneachta a bhí ceappa in 1862. Scial. Scial, maithú. Annig an deoch cotíanta hit daoine éireannacha in rá leis sa 1910. An chocolate te? Mícheart. Joshua. Tay. Hey, maithú. Annig tradiisiún nola go bháin a thug na Victoriaigh go héireann. Lishna. Ag turkey? Mícheart. Pippa. Ag Connor? Mícheart. Craí nolag nó cartí nolag. Oh! Agus sin deire an bhóta. Tá an táim istigh.